Yaabla el Vice-Alcalde Cesar Iturralde kay mismo na DILG estaba kay nuay jurisdiction el Consejo Lokal para kita na konseho con el Konsehal Charlie Mariano. Este mas que tiene pa particular house rules el Consejo Lokal donde estipulado que automático expelled na trabajo el un konsehal con quien man convict el korte na maski ko sa kaso, especialmente si tasigi aquí el moral turpitude como cosa taman point out el Konsehal Cesar Jimenez Sr. Tiene este que hacer con el caso de Mariano na debe y issuance del bouncing check donde manda con él mansettle y pagamulta el korte. I know our local DILG has made some unofficial opinion on the matter. Based on newspaper reports, accordingly, the council has no power to expel a member. Pero asigun kun Iturralde el initial opinion palang este del DILG aquí na siyudad de Zamboanga. Ta espera pa también sigun sila con el opinion del DILG Manila, siendo allá directamente a pidi opinion el Consejo Lokal acerca el caso de Mariano por medio de una carta que envía el Consejo del pasado semana. That is not yet the official son of the DILG. We'll be waiting for the position of DILG Manila. I think the DILG will communicate their position as early as possible. Siguiendo con este habla si Iturralde kay esta status quo el estado de Mariano na Consejo Lokal. Mientras tanto, habla si Iturralde kay necesita ya sila amenda con el house rules del Consejo Lokal, especialmente con el provision donde ta habla kay automático expelled na Consejo Lokal el konsehal quien tiene caso y yaman convict ya el korte. So in the provisions of the local government code, it will require a 1-year imprisonment as one of the judgment, which is not included in the house rules. I think that should be corrected because that is a mandatory provision of the local government code, which requires that in the house rules, the 1-year imprisonment as judgment should be included before a member of the council could be considered expelled. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.